کسین کو li azadiyê digerin bi armanc û îsrar jiyan dikin û her di nava lêgerîna jiyana azad de ne. Şûreşgerên welatê min bi armanca destxistina jiyaneke birûmet dijîn. Tekuşîna xwe li ser bêngeha azadiya fikrî û cewherî didûmînin û ji bo jiyana pîroz ku armanca her şervanekê ye, gelek berdêlên giranbiha didin. Hevrê Arjîn jî yek ji wan jinên ku di oxira azadiyê de canê xwe feda dike. Hevrê Arjîn di sala 1939 da li bajarê Geverê çavên xwe li jiyanê vedike û di nava malbateke welatperwer de mezin dibe. Hevrê Arjîn ji dengvedana dengê şûreşa Rojavaban dûr dibe. Bi hestên welatparêz dibe evîndara welatê xwe û di sala 2013 da li bajarê Tirkiyeyê tevlî nava Refeniyê pejê dibe. Di jiyana xwe yê şûreşgerî da bi rihekî germ û berpisyar tevdigere.
جبر دل پاکیا هفره آرژین شو بین کنایش بیر کرن ده دل هر ریهوالک خدا دهیله. عشق هفره آرژین آج آخوالات را دبه سدما کو هیا داویه لهمبری دجمن بکین و هرس تکوشینک به همپا بمشینه. ده سالا 2017 دا لباجار طبقا پشتی برخدانیه که مزن لکلک هوالن خواه چپر به چپر شرکر. ده انجام برخدانیه که مزن دا تولینه و پاکروان ولاد دبه. سوزا هفرین و اوه کو لسر شو با پاکروانان بمشن.